Uyabona nje mfowethu lento iyamelwa ukukhulunywa ngokujulileyo. Uyabona ngiyakutshela mntaka wami. Uyabona abantu abafana nobaba udokotela nawo baba u3 second. Ama-motivational speakers labo anesiphiwo sobunyanga angakusiza ngey'ntwanyana ey'ncane lapha nalapha. Kodwa bayihlekisela nje bayimotivathela abantu. Uma usuhleli naye nje i-marketing strategy leyo ukuthi bame bentaza bekhuluma into abayikhulumayo besangana. Uma usuhleli nomkakhe akaseyona leya nto leya. So all those things they proven beyond reasonable doubt ukuthi yonke lento abayiyo nabayikhulumayo akusiyona. Kodwa bangcono bona ngoba they are not trying too hard. Bayimotivathela abantu beyikhulumela umsangano behlekise, then you become ease in your system. You become ease when someone make you laugh. So when someone give you hope of life, then when you pay the little for the bigger hope. Umuntu ongcono umuntu othi buya uzobonga ngoba uma unanele umuntu impuphu wamnikeza ulengiswayo okuyibhakede lika 5 liter mayiseyibuyisa iba ngaphezulu koka 5 liter iba ngaphezulu kalengiswayo ingaba lehlula u10 liter bedabona. In English, in the rules of power, they say when you return the favor, it's become more. Engingakutshela khona mfowethu imizi ayifani. Ngaphe kwalokho futhi anoke ngithula ngiyibuza nje ukuthi kulungile sikuhleka lokhu kusabalele emphakathini Dlovu kaKhuba ukuthi mawucabanga nje shaka mfowethu ukuthi ukhona umuntu ongathatha imiliyoni uwe athathe 5 million kuwe athi unikeza into oyekwenzela amamiliyoni aphindwe kashumi angaphekwa leli alenzile yena. Angithi ukuthwala into engathinta idlozi, into engathinta uNkulunkulu, into ethinta imilingo nje eletha imali. Uhlulwa yini ukuzenzela yena? Ngicela uyibuze lo mbuzo nje. So dlala abantu ngehype. Ama-motivational speaker lawa amotivate abantu ukuthi basebenze kanzima bese bethola yonke inhlobo yemali bese beyirefer egruphini instead of their effort and their principle and their ancestral gift and their ancestral protections. So I think sisikhule ngokwanele mfethu to be foolish like that. We can never allow us to be foolish like that. Ingane ngancokola ngendlela encokola ngayo nje ayithathe le idayida ngokuzi kusho kuphuza ikani lekhofi kusele ngwathatha lento kusho utshwala dako utshwala inja nombombo mude nomlomo omnyama lento kuthiwa umnyovu yini lento lento. Yabona umbheje sengiqala mina ukumncoma manje. Yabona lezi zinto useyinyele kakhulu lezi zinto and manje uyinyela uthuvi emfowethu bese bufana ne-makeup. Yabona umnyovu nje mangabe inyumbeje uthuvu bufana ne-makeup mina. Asijuleni nje bafowethu ingane singayishiya ehlazweni zidlala abantu. Ekho umuntu ongathengisa into yemiliyoni athi izokuzuzisa amabhiliyoni. Soze